Teatar Kabaret Tuzla, 21. TKT Fest, Dani akademskog teatra 2023. Pozorište Neretva Konjic predstavilo se sinoć publici TKT Festa predstavom Gospođica Julija u režiji Dine Kerića. U predstavi igraju Samina Mujkanović, Dino Kerić i Lorena Trogrlić. Gospođica Julija je drama švedskog književnika Augusta Strindberga, napisana 1888. i premijerno izvedena 1906. godine, poznata kao jedno od najznačajnijih dijela Strindbergovog opusa i takozvane nordijske drame, odnosno jedno od najčešće izvođenih i ekraniziranih dramskih dijela u 20. vijeku. Ja sam tumačio lik Žana, sluge u dijelu Gospođica Julija Augusta Strindberga, nekoga ko je apsolutno nezadovoljan nekom trenutnom situacijom u kojoj se nalazi i objektivno nezadovoljan je time što trenutno društvo nudi. I sve te klasne razlike su nešto što baš dosta utiče na njegov tok misli, da on ima nevjerovatnu potrebu da se popenje na vrh te piramide koja je projektovana u njegovoj glavi iz razloga što od samog početka njegovog života, od samog djetinjstva, čitav njegov život je u biti okarakterisan tim klasnim razlikama. 3 dana. 3 dana, pa to je divno, gospođice Julija. Pa to je stvarno divno, ali žena, ohrabri me. Reci da me voliš. Reći ću samo poslije. Ostalo mi, jel vi sumnjate u to da vas ja volim? Vi? Pa reci mi ti, između nas više nema granica. Naslovna protagonistica je grofova kćer koja, motivisana dosadom, ali i nastojanjem da razbije moralne i druge barijere koje stvara njen položaj, započinje flert, a potom i ozbiljnu vezu sa Žanom, slugom koji joj, uprkos niskog društvenog porijekla, imponira svojim poznavanjem svijeta izvan grofovskog imanja. Pa sad, koliko je to iskrena ljubav i s njene strane, dalo bi se diskutovati. Više su tu neke druge stvari u pitanju, kao što sam spomenula, taj način života, to njezino psihičko stanje u tom trenutku, puno to utiče na taj sam odnos s njim i kako se on razvija na kraju. Mislim da je ta njegova ljubav u biti površna, obzirom na to da on nikada nije, kako da kažem, duboko upoznao gospođicu Juliju, nego je ona prosto tim svojim vanjskim izgledom bila neko ko je bio njemu privlačan, ali što je znatno važnije njemu bilo jeste zapravo njena pozicija u društvu. I na koncu svega, koliko god iz jedne perspektive lik Žana se mogao tumačiti kao neki vid negativnog lika, u svakom momentu sam zapravo mogao pronaći opravdanje zbog čega je donio upravo tu odluku, upravo iz tih društvenih okolnosti koje su ga nagnale na to. Dvije su ključne stvari, dvije su ključne komponente ovog teksta. Na jednoj strani to je upravo borba protiv licemjerja, protiv nekakvih predrasuda, a na drugoj strani određena manipulacija koja se dešava u jednoj zajednici kao što je bračna zajednica ili kako je već ne zovemo. Naime, neke ivandanjske noći na prelazu trećeg u četvrtu četvrtinu 19. vijeka, ako se dešava to da grofovska kći se zaljubi u slugu, onda to jasno govori o jednoj emancipaciji, emancipatorskim odnosima sredine koji mi i danas u mnogim tim sredinama nemaju. A pogotovo ako je to prisutno u jednom puritanskom društvu, a nordijska društva su puritanska društva, jer gospođica Julija je klasika nordijske drame. Znači, ako tada u tim uslovima, kada je to zabranjeno, ima neko svijest o tome da savršeno nije bitno ko je neko, odakle je neko, odakle potiče, iz kojih slojeva potiče, nego je bitna njegova pamet, bitna je njegov ples koji on ima, što sve imponuje gospođici Juliji kada je Žan u pitanju, i to je ono što nju osvaja, a nebitne su sasvim neke druge sekundarne stvari. I ova glumačka ekipa zapravo ostvarila je jednu, može se reći, potpunu cijelinu u toj svojoj uigranosti, ostvarila je cijelinu kako u ličnim odnosima i u ličnim kreacijama, tako i u cjelokupnom angažmanu kada je predstava kao cijelina u pitanju. U nastavku ovogodišnjeg TKT Festa biće odigran autorski projekat Gabriela Perića, Čitač ljudi, Teatra Fort Forno iz Hrvatske.